Tampilannya luar biasa banget. Tampilan si burung, astaga dragon. Pertama kalinya makan burung puyuh. Nendang-nendang si baby. Hai guys, welcome back to our channel. Ini kita udah ready mau makan. Bakal mama kasih lihat apa aja sih menu kita hari ini. Menu the bomb pastinya. Jadi ini dia gengs, si burung puyuh. Kalian lihat, ini udah mama cuci bersih dan mama lumurin dengan apa? Dengan jeruk nipis tadi. Terus mama belah begini. Ini bakalan kita ungkep ya. Plus ini sayap ayam suwiwi. Pastinya bumbu andalan mama, garlic powder yang banyak. Kata abang. Terus ada ketumbar bubuk. Duh, udah mau habis sayang ini. Kumba. Harus ke ke toko Turki nih, beli ketumbar bubuk. Koriander. Koriander. Terus kita kasih kunyit. Lalu kita kasih garam. Dan kita kasih sedikit air. Mari kita ungkep. Lalu di sini ada tahu. Tahu ini bakalan mama goreng seperti biasa dan bumbunya juga garlic powder, garam, terus ya kalian mau kasih ketumbar bubuk bisa, mau kasih kunyit bubuk juga bisa. Jadi ya gaya bebas sesuai selera. Dan di sini ini ada pepaya muda atau kates muda gitu yang udah diiris-iris. Ini bakalan mama rebus gitu tok. Jadi untuk lalapan aja direbus-rebus seperti itu. Makan kita hari ini super duper spesial. Karena apa super duper spesial? Karena belum pernah kita makan burung puyuh. Ini dia ayam dan si burung puyuh yang sudah mama ungkep. Tuh, kocik. Lihat tuh. Ada burung. Vogel. Ini burungnya. Ini burung puyuh. Mari kita goreng. Udah kelar diungkep. Dan ini ada Bang Kocik. Bang Kocik ngapain di sini? Udah lapar? Nih, tepung. Kalian pasti tahu kalau mama ada beli si tepung bumbu Korea ini, pengen mama cobain Sempio brandnya. Jadi ini bakalan mama lumurin sedikit aja dengan tepung di luarnya. Supaya permukaannya itu agak-agak gimana gitu ya, agak-agak kecoklatan. So, ketik minggir. Belum. Jadi kita ambil si burung puyuhnya. Tunggu kocik. Kita balur sedikit tepung. Kasih kau. Mama aja yang pegang. Ini makanan kocik. Masa mau dipegang-pegang banyak orang? Apa mama? Jorok ah. Apa mama? Burung puyuh. Bilang burung. Nam burung puyuh. Nam. Nyam. Kocik lapar. Kayak frost ya, kayak kodok. Terus yang sayap ayam juga bakalan kita lumurin dengan tepung. Sepertinya minyaknya udah panas ya. Coba kita tes. Mama, Minyaknya udah panas. Mama, tapi mandi susu sama koseng. Tunggu. Sekarang kita goreng si burung puyuh. Wih. Susu sama pupia. Nanti kocik. Masukin kocik. Wow. Kelihatannya yummy nih si burung. Mama, schneller. Iya.
Tau gak sih gengs, ini wanginya udah mirip banget kayak di warung penyet. Berasa lagi duduk di warung penyet. Lihat dong tampilan si burung, astaga dragon, luar biasa. Look at my Masuk ke pen. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Ada sama Tahunya kita kasih juga tepung. Kita atur di sini ya, ini ayamnya. Panas. Terus ini ada si burung puyuh. 2 mau mama biarin dicobek. Dan 2 lagi mama taruh di piring kayak gini supaya Kiddos nyobain gitu loh, karena nggak tahu ya Kiddos demen apa enggak. Ini kita lihat si tahu. Dan di sini mama mau bikin sambal terasi. Makanya itu party. Belum kelar. Sabar lah. Ada makan saus. Kita kasih terasi, ini tulisannya terasi matang. Kita kasih terasi, lalu kita kasih garam dan kita kasih gula. Lalu ini kita ulek. Ada pick out mal. Jangan pedas. Nanti pedas tanganmu, kamu pegang matamu, pegang mukamu, pedas semuanya. Mama lihat tahunya dulu. Tahunya ini udah kelar, yang penting dalamnya dia masih juicy dan di luarnya ya lumayan crispy gitu deh. Apa sih kalau ketawa? Ini lanjut kita ulek si sambal. Jadi ini sambal terasi mentah gitu ya gengs. Ini dia semua makanannya udah ada di meja. Dan ini ada kuah, apa namanya? Kuah bumbu kuning, kuah pindangnya si ayam plus si burung puyuh ini tadi. Dan ini dia cobekan atau penyetan kita hari ini. Kalian lihat dong tampilannya luar biasa banget. Jadi ada si burung puyuh, ada tahu, ini ada kates muda yang udah kita rebus, ada kemangi, ada timun dari kebunnya si tante, dan ada sambal terasi mentah. Wah, tampilannya luar biasa. Ini dia nih timunnya. Tinggal kita potong-potong. Terus ini si kates rebus. Bei mir auch. Danke Samantha, bitte beliebt Samantha. Kocik pakai ini. So. Auch für dich, Papa? Dankeschön, Menti. Meine Kruste schon. Yang mau kuah Doch mehr kuah Reis. rebusan. Mama, wäre für dich. Genau. Hah? Reis. Oke, ambilkan mama nasi. Bitte. Vorsichtig, ja? Hati-hati Wieder pelan-pelan. das Ding. Lagi. Was willst du? Hoch, hoch. Reis. Ya. Dua cukup. Udah, Oke. udah. Oke. Siapa mau kuahnya ini? Nee? Tuh mama potong timun dulu. Ini timun dari kebunnya Nantulang. Tulangnya abang. Ja, zu mir, Jack. Ya. Ja, Jack. Also ist das auch Gurke? Bukan, itu kates. Junge papayas. Ah, junge Papaya. Kemarin kita dikasih nih. Wir Timun nehmen dari das von kebun. da, oder? Sambal. Kamu mau sambal? Sambalnya pedas loh. Sedikit aja kali ya. So, weil ich jetzt nicht so gerne scharf esse. Wahnsinn, ne? Mit der Gurke. Ini bang, mau yang mana? Ja, Gurke. Aku ambil tahu yang Lagi? penuh dengan sambal. Das genug. Ja, sehr gut. Du willst mir noch einmal essen? Mama, was ist noch mal Papaya? Sambal. Sambal. Wih. Selamat makan. Selamat makan.
First time, gell? Pertama kalinya makan burung puyuh. Mat makan. Habe ich alles? So, so Fleisch dran. Cik lahap banget. Duh. So hungrig, ne? Haben wir selamat makan gesagt? Iya, selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Nasi sama sambalnya aja enak. Sekarang kita cobain si burung puyuh ini. Mit ganz normal, gell? Iya. Enak. Soll ich noch Hühnchen? Gar nicht anders. Genau gleich. Sama pakai kuahnya. Oh, so. Oder ein Sambalnya pedas banget. Ja, so mein. Ja, so. Louis. Oder? Wah, the bomb. Kayaknya bakalan sering beli nih. Noch Brühe waren es, ne? Bumbu kuah ungkepnya ini enak. Kuah ungkepnya, wah. Die Gewürze, ja. Das muss ich noch ein Stück. Zitronen wahrscheinlich. Kemangi, Kemangi. Bang Kocik, lahap banget tuh. So hungrig, ne? Wow, hari ini batu gioknya Mama skip, nggak ada pete, karena besok Mama harus kontrol ke dokter, biar nggak bau. Enak ayamnya, mungkin good. Mama kann große Hunger gehabt. Kamu lapar banget. Wah, tahunya kita jos dicobek. Wah, Hoppala. enaknya gengs. 5 ekor burung puyuh harganya 4 ekor burung puyuh harganya 5 euro berapa gitu. Gut, gell? Gut, gell? Kakek muda direbus doang, astaga. Sowi kalap ayam goreng. Sehr warm. The bomb. Nah, babynya nendang-nendang. Hat das Baby mit Fuß geschlagen? So. Also der Baby war dir. Wenn jeder schmeckt, schmeckt dem Baby auch. Ya, Und Soße? mental mau cobain. Google. Was? Papa, du musst selbst. Ja, gleich. Wie das dein Kleid. Da nicht greifen. Hey, du da. Vorsichtig, gell? Nah, nggak bersih nih Kocik makannya. Bisa daging ayamnya di ujung-ujung. So viel. So. Soße? Hab ich dir vergessen. Teller. Dieses Schätzchen lustig. Kocik kalap. Alah. Sowi juga kalap. Air ungkepnya habis. Wih, ya. Ini menu luar biasa. Burung puyuh. Möchte ich eine Achso, ich glaube, es da hätte ich Was will man vergessen? Der Baum. The bomb. Das alles habis, ne? Mantap, tap. Mantap. Wodka. Gurke. Timun. Timon. Auch Timon. Ceng, give up. Kenyang banget. Enaknya. Wir lassen dann kurz auf Couch und dann gehen wir rauchen. Nach mal Soße mit
Hah? Met gurke. Nambah lagi yang keempat, porsi keempat. Kocik, nanti meledak perutmu Kocik. Papa wird das in Pfanne Happy ya? ausbacken. Happy banget. Das ist das. Aduh, Überraschung. Auch gleich. seleranya Ganz orang fein Indonesia geschnitten. banget ya. Überraschung. Bang Kocik, bilang apa? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Bom. Bom, dia sampai nambah 4 Der kali, Bomb, Bom. Mama, ich habe verstanden, dass du gesagt hast, der Bomb. Sebom, the bomb. Si Zoe kayak makan kari tuh. Der Penuh dengan Bomb. kuah. Das ist meine Cookie. Nicht dein. Aku mau golek-golek. Kan. Bikin. Mhm. Golek. Ya wes, Komm. coba resepnya di rumah. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. See you next time. Bye. Bye. Nah, nasi lagi tuh, rice lagi. Lagi. Rice. Und Soße und Gurke und Fleisch. Gurke. Baby, Makan nendang-nendang gurke. si baby. Buat makan abang Kocik. Selamat makan. Ya, nggak mau diam dia. Hä? Was ist das? Ya,